Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Ishonile laleli umsakazo kaNgwane selibikile libika ukuthi sesikhathi sehlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Ngiyabingelela mlaleli cela kwemukela kulesikhathi lesi ngingivele ngwasimelane Sibongo ngihamba lapha ke nomfundisi Dr. JV Mazibuko ubuye lapha ke eMbabane Alliance sihlale siba naye la kulolu hlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sesinemalanga sikulolu hlelo sizama kona ukuthi impilo ayibengileyo latasa umdala ahlele ezulwini lakhe abuka ukuthi lokhu lengakuhlela bayakwendela abantu bami. Uyabonakala ukuthi kukhona lapho sesalahleka khona sesaphambuka khona kuze uthi yena asekubuyele etindleleni emahlukana netindlela nibute etindlela tayidolo sibekhanjwa njani bese nikhetha leyo ndlela leyo lekwakhanjwa ngayo. Sizama lokho ke nemfundisi ukuthi emakhaya akube nekuthula, emakhaya akube nekuhlalisana, akube bede kulwa, akube bede ulimatana. Nilwa kangaka nje kubuya phi lokho? Kama qhamuke tinkani kwenteni sake sayikhuluma lenzaba nemfundisi. Lesikhona nasevile phela sikhona nalomuhle. Lesizama ukuthi sikwende kulohlelo sikuthole kulohlelo ukuthi ekugcineni kwakho konke emakhaya asimame kube kuncane nangabe utawa khona kuwebhana kuphathana hle uhlukumetana siphambene nalokho sithi kuthule emakhaya mwela selishonile baba. Awu simelane soyibeke kahle lokudlephana nekhombana ngeliso lokhombana emehlweni nekuhlukubetana into lesivele simelene nayo sisela wena Mnguni njengemshayeli kwalencola sivusele nemlaleli ekhaya simemukele elihlelweni impilo yelikhaya hayi ikhane kwakhiwa kwalo. Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sifuna lempilo ibe kanje kunene njengoba umnikati ayifuna awufaka simelane kude into phansi emthundweni langa longayithokotela ungakayendi kahle kunjani noma ngabe yini ukwembatha nangabe ungakembathi kahle uyawuhlekwa life wendalo kudla nawukuphekile nawungakakupheki kahle uqilisana tika kakushiphela nawe mnikati wakho wathi kodwa bengendana awuva konke lokwentiwako phase emthundweni langa nakungakentiwa kahle kude longakuthokotela kulesi sikhathi ungabona ungathi uyakuthokotela nawusaqala kodwa kuhambe kuphipha empilweni. Kungako ke sikhuluma ngempilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Awunawumane nje uthi nawukhanza imaterial lapha phasi tindote kwakhe bese uthi indlu. Ufuna ukuthi tibuthwe letinto bese tibekwa ngendlela letawukwenda ukuthi nayi indlu nelikhaya ngalokunjalo. Awunawuthi njengoba kunelibhambanana lwemfoka lapha lotsekwi mhlambe nentombazana siphashasha sakabo bese uthi likhaya cha ufuna kwakhiwe ya uthi lomnye nami khopha ngelikhaya ngikhuluma ngani kuye kwenteke kube netindlu letindlu awungayilihle lelikhaya la yini lelikhaya nakuthiwa likhaya kusuke kunani ngiletindlu noma kusokukhona lokuyelo ngedekile ngoba tindlu tiba khona awulihle lelikhaya likhaya yini letindlu. Sihloko selihlelo sichaza kahle impilo dingaba khona letindlu nakude lempilo asilo likhaya lempilo ithi kunebantu la awufaka
nakungileti indlu nje ngumuthi mood yeah yafuna umlalela aqonze lo ngumuntu ngabona abantu umntu awuvaka kuyaphilwa kulikhaya lela awuvaka kunemehluko awuvaka kuyaphila kuloya muntu yeah Mnguni sikhuluma indzaba yemakhono ekudiphatha sicale nje ukuchaza yona ngebunjalo bakho sedlula sasesingena ke etibonelweni sitama kuletha sithombe noma kwakha sithombe ngqondo kokuthi umuntu abone ukuthi yini lenzaba lesitekako yemakhono ekudiphatha saseke siyabonakalisa siqale ngekuveta nje tishwana leti bakhona ekuphileni nasekuphilisaneni labo ngiyabonga labo ngqesi evikini leliphelile besiqonze ngqo ekubukeni indzaba yekokuthi etimeni lotikhanza ukuto buka cwaningisisa ekutheneni bengidawusebenzisa ngivalele ukugama analyze lesimo lobhekene naso sithini ungakhona yini kuletha sisombululo wedwa hlati ngiyabonga simelana hlatiya ngingakhona yini kuletha sisombululo ngingedwa uthi lapho ubona khona ukuthi okay ngiswela lusito lolungetulu kwami bese uyabuka bobani labangangisita so uyaphakamisa tishwana lapha nalapha bantu labangahle babe lusito ugcina uyamphakamisa munye lota ukhona kuya kuye uyokhuluma naye tonke letinto simelana na ungabuka kahle elihlelweni impilo yelikhane kwakho tisinqanza ekutheneni singakhanzi sesithethe umthetho sawubuyisa etandleni singakhanzi sesiphunyukelwe saphunyukelwa inkulumo saphunyukelwa sandla manje inkinga yakesandla noma ngaba awukasibeki wasiphakamisa bese sekuyahloliswa ukuthi inhloso bekuyini uyabona uvele sowumshayi ngiko ke letinto leti ke Mnguni sithi na kutshalwe leli khono lekudiphatha awunawuthi khanza so ukhulume kabi so uphakamise sandla besidingidza leyo ke ndzaba le evikini lephelile namhla sitawubuka sigatshana Mnguni lapho kube bengidakhuluma ngesilumbi bengidawuthi expressing affection kukhombisa kuveta ebaleni indlela yekuthandza noma lova ngayo ngemuntu loseceleni kwakho yini ngifake lesigatshana lesi ngisifakiswa Mnguni kwekuthi linyenti ngikuyisa Siswati simelana ngoba abantu awusho ukuthi ngqumbi no wabuthisi wasizwe linengi noma linyendi lebantu lenzaba yekhabo kuhlukubetana nekuhwebhana iqhamuka kabi kakhulu kulamalanga ngoba iqhamuka baqhamuka into lobakhuluma nge-gender based violence lokuhlukubetana lokukhona noma kuhlukumetana kuhlukumetana kwebantu kwebulili kodwa namhla kubona lobulili sekunamzala umzala wakhona sekuthiwa ngile intimate relationship lapho ukhanza ukuthi labantu labangena kule nkinga nalabasidalela lusizi nekukhala kuleli viki nje lesicedzako bephishela ilanga ngelanga kunembiko lothi labantu lesebalimetene kwahamba nemphefumulo bebathandzana ngiko ke ngifaka lesigatshana lesi kokuthi empilweni
ungumuntu uyefika lapho uvakalisa, ukhombisa, ubeka ebaleni kungaba ngimicabango, kungaba ngimizwa yakho ngalomunye umuntu. Sithi ke indlela ke ikukwenda leyo ayibe ngile kahle lokukhombisa nje ukuthi kukhona lengikucabangako ngawe, kukhona lengikuvako ngawe. Silapho ke Mnguni, kodwa sifuna ukuthi sithi asikwende ngendlela lefanele noma indlela lesemthethweni. Nawuthanda singathi indlela leyemukelekile, ngoba lokunye kwaloko lokwendekako kuyayidida ingqondo Simelane ukuthi uthi kunemuntu lomthandzako kodwa bese uyambusha. Usho sekukhona la ngakufa ngoba manje lokukhuluma ukuthi khona lengikucabangako lokuhle, kukhona lengikuvako nje manje usho sekusokungasekho ngoba silomunye emfundisi angisamfili akasangeni emthanjeni. I-language yanamuhla kulaba labasha ngilele sicondzeke ku-addressa lokho ukuthi nakunemuntu emangweni lophila naye uva lokho ukuthi kukhona lokucabangako, kukhona lokuvako ngalomuntu, iba netindlela letamukelekile tekukuveta lokho kulomuntu, ngoba ngesikhathi unganandlela ekukuveta ugcina sowungene kunayo into lesikhala ngayo lebhlungu Mnguni. Ngiko ke lengifuna ukuphakamisa lokho ukuthi asibe nakona nje umuvo, umcabango lonawo liso leselikubonile ukuthi ungathi lelikhiwa leli lihle ngibona ukuthi ngisale funa tindlela letingito, tindlela ngiyafuna ukuphinda lokusimelana, funa tindlela letingito, funa tindlela letemukelekile, funa tindlela letisemthethweni tekukuveta lokho, ngoba lokho kutakwenda kwekuthi na ukuveta kuloyo lokuveta kuye umnika lithuba lekuthi naye asebenzise ingqondo yakhe kwekuthi ngiyakunaka yini lokhu lokuvetwa ngangwekunene longibukako nalongibonako. Ngesilumbi bengitawuthi uyaku-entertaina yini, uyakunaka yini ngendlela yokuthi kube khona nawe longakusho. Ngiphakamise ke Mnguni ukuthi kokuqala nje nquma noma decide lokuthi lemfudumalo lokungenteka uyayiva, le feeling le lemfudumalo loqabanga ukuthi unayo ngalomuntu lombonako ingiyo yini, lokuthi ngithi ingiyo yini kuyenteka kube khona imfudumalo ngalapha esilungwini Mnguni kuyehlukaniswa luthando love neluthando affection neluthando fluctuation. Lokwesithathu lengigcina ngako naku lokuvako kungathi ungamphuthuma ukukita nyalo kungathi ye ungenda noma ngabe yini angeke kufane ngalomsawa David uteka yona ke Mnguni le Amnon lo kuthiwa le nzondo labanayo yendlula loluthando labeka nalo, uyabona ngalothatsi wabo buka ukuthi ke ngesikhathi afikelwa ngilolo kwamfikela le fluctuation lenkhuluma ngayo yenda kwekuthi akhe emaplan akhona sipiti
noma ngiyagula uyabo ngifuna thatha ungiphekele ngilethele ngisekamelweni ngilele uyaplana noma uyahlela kodwa tiyagijima lesinto dakhe so ngithini ke esimelane ngiloko ke lesithi ke umuntu aka decide bantu abakethu kunegama lengifuna kulisebenzisa asisu tiphatha kwangathi sinesidlwana njengale janje indlela lendangayo sine kunanako wakwakhuluma sasikhuluma khona lapha ehlelweni sinagogo Stella Lukhele waphakamisa nje igama lelincane but lelinemandla wakhuluma ngehuman power ukuthi i-human power is powerful lamandla ebuntu emntwini ingemandla leyo nto leyo ngoba yenda ukuthi lo muntu ayiqabange into ayiqwaninge into akudingi uzubhale kodwa la inhloko yakho yakhona kuyihlela lento uyihlahlele uyibeke ngabolonina ukuthi lokhu kungiko lokhu kakusiko leyo nto leyo simelane nawe mlalele ekhaya ngifisa ukuthi sinake sisive semaswati ngoba kunengi lapho ingasiphilisa khona lento yokuthi sikhumbule thina ukuthi akusiyo umshina ukuthi uyapressa nje bese kuba bovu uyapressa bese kuba lihlata si lengqondo yethu ngiyona computer lendlula onke ba computer longahle waqabange pasemthundweni la angathi baqiniseka kangakanani ngoba letinye tethinto astart basihlafunela bonjinga lwathi ngokuthi ingqondo inemkhuba ukuthi ingafanani necomputer icomputer kwendeka kuthiwe seyijemile kuyendeka icomputer kuthiwe seyicwele but uyabo udelete kodwa ingqondo ngesikhathi ufaka ngilesikhathi ngathi yavuvuka ngesikhathi ufaka ugqusha ngilesikhathi yona ungathi iyatinda iyatibamba letinto that is the human power uNkulunkulu lasibusise ngayo yekuthi sithihle singatiphathi njengetilwane ukuthi lidaliwe nalokuthi tibe lo uyabo kodwa siyacabanga besigabeni sathu nje hayi kusisilwane futhi sidaliwe ngisekutheneni ke mnguni ke akube khona lokunquma lokuthi ngithini ngalele nguvako futhi ngikuphi kahle kahle leli nguvako ngiva kona yini siye sibafundisana kanjalo labasha nabalungisela ukuthatha uthi mfana wami msugijima wena ugijiswe naligwetshana nali leli ngahle ufuna lento nje umoya nje wedlula into asewedlulile kusale wena futhi uthi kwendlulile so ungenile lapha etintweni phela mnguni ngiloko lele ngikusho ngoba ngesikhathi utawusebenza le ngqondo le human power utawukhona mnguni nekubala kwekuthi umphumela wanasithu lengithatha kunyathelo tekuyena yini tawuba njani ngoba lokunye lokungakuvikela kule process kulomshikashika wekunquma ngikona lokubuka umphumela wale sento lofuna kusatha uma kufuna ucabanga sekugcineni ngoba konke futhi awendekani ngifuna kuzuza ini mina namhlanje sinabo dadewethu nabo mnakethu laba setindla etinzaweni tekulungiswa kwetimilo na ungahlala phasi kahle ungamangala ngokuthi angivaqamba ngidavakala kahle akusitho tigebenga siphosiso nje second semzuzwana ukuvuvame ukukhanze sokulenyenza uyabona ngoba awukabi nesikhathi sekuyidadisha awufaka uyihlati usiphoda lento itangifix up mnguni na ungake ufike esigabeni sekwenda nento lesikhuluma ngayo kuningi lapho singaphepha khona uyathi ukuthi ungaphepha ngene etikweletini
ungaphepha ekulimadeni umuntu, ungaphepha ukuthi faka ebuqaleni noma abaluphi ihlobo. Na ungake nje usebenzise lamandla ebuntu. Ukulesi sikhathi ukhande ukuthi akusibone ebuqala mhlawumbe, kodwa nje sothatha ifake ikweleti ngendlela lengakadingeka. Uthi sole nalento seyedlulile lelo boyithethe Kusikube ngamane ngabhiliya. ngoba usebenzise emandla ebuntu. Kunemandla lapha ebuntwini. Ngolo. Ngiko ke sithi hlola nquma lokuthi ngiva kona kukuyiphi level ngiloko kukitatana lokufanana na Amnon ngoba Wahawukela lo. Amnon ngoni njengoba nje ngiyabonga ukuthi umphakamiselo lo Amnon waqhamuka Amnon kwangathi umhlaba uqina la nakathole lokho angithatha inkulumo yebantu akuselo iBhayibheli uyuva umuntu athi yabona nangingadla lokho ngangena nasesizweni Hayi. ungathi naye kwefika ukuthi yabona nangafinyelela lapha phelile David wakhaluka manje amshiya lo wa. sithini imlalelo ekhaya sithi ungakathathi isinyathelo ngoba laba ukhanda nje ukuthi so mshayela umfati so mlimete umfati so ishayile intombi yakhe so ibulela intombi yakhe lo munye asinaka nakuthi nje ntwesho Yes. abone ukuthi uyathi nami wathi kuphila kusangifanele abese nayo uyayithatha impilo yakhe ngoba uye ngekuthi uvani kodwa wangabuki ukuthi lele nguvani kungiko yini Umphumela utawuthi nangithatha lesinyathelo umphumela wakhona yini ngiko kwemnguni sithi expressing kahle lenzaba yekuthanda i-affection nayo lena lefuna uNkulunkulu ngoba unalokho kuthiwa natural. Angifike Sifuna kuba nalokho kungasi natural. angizokublock decide ke mnguni ubuke uyasefa uyahluma uyabona nakutawakhiwa emasi lemakhaya bekugaywa tinkobe ngelichi bekusilwa tinkobe nawufuna kwashaya kahle abebedi naleti mbephelezi kanza amnandi nakalati mbephelezi nabo bonke kodwa nawufuna ukuthi aqoliseka ekakhulu kade emntomzala kukhipha leti mbephele beka nasekusiliwe bekasayasefa yasefa ngesikhathi uthatha lesikhathi sakho uyasefa kungiko lo khokhalo lo ngakufuni lalela sehlelweni impilo ekhaya ngokwabona bese uyedlula mngoni so ubuka ukuthi vele yena nomuntu lenithi ngiyambuka kukhona yini la kunakabo la kimi lekungangenda kwekuthi ngithi khanze kunemdlandla uqhubekele empilo enkulu ngoba akufuneki nalokuthi uthi mukule edwaleni uthi muwe utawuvuvuka inhloko ngolo utawulimala ngoba alipotoke ngoba labanye abantu angithi ngone ngesikhathi wenda njalo nalapho udisita ekutheneni ungethi ukhanza ujabha ujabhise kokuthi mhlawumbe udibene nemagama lobo ungakabheki lasinzako edla lokuyi so buka nje nawe kokuthi kodwa vele yini ungathi ngifuna kudla la kudla khona tidlamithi ungathi yini so much idlamithi giraffe yini ungathi ngifuna kudla lapha kudla tidlamithi khona kanzi mina ngilungela nginathi thothole tivija leto tindo tiyasita simelana ngani kufana nje noma bekufika emalini umsubona umuntu hamba ngeMercedes
kanti mina ngisalungele ukuthi ngithenge Corolla. iCorolla. Likhikhi lami livuma lokho. Angifunze ukuphila ngemandla emnotho lenginawo ngoba nangingayideposa nakwendekile bangivumela emva kwalokho deposa liviki ngihamba ngayo tasi yawuphela inyanga bese bayayilanza. So uyajabha ujabhiswa ngiloko ukuthi awukabuki lokho ukuthi vele emandla ami ayakhona nikuzuba kuyawufika lapha bese ke mnguni imali izoba seliyawa wena umfugcwele le wena umfugcwele nje kona ngeke ufike la kunemandi la ngiletho tinto ke mnguni lesithi msufuqwa nje wena ukuthi uva uyafuthumala uva nemizwa thide lonayo lovungathi ngabe kunake lokho ukuthi bese ke so ubukana ukuthi vele nangidawukhuluma lele ngifuna ukukhuluma ngidakhulumela kuphi bakhona abantu nje abathanda ukuhlonishwa uyathi ukuthi nyalo kube bani bathanda ukuhlonisha kwala naba lesithi baphila bahle bemetaladini ebusuku bengibuta kulabanye nje nami bangikhotsha bangifundisa ukuthi kukhona nyalo la bangasebi lapha estaladini le senawusuke ngiloku kusukile uya sebaboqophesha ema professional sekusebenza incingo nyalo so uyalala pha khona lo muntu so uyabona ukuthi yonke into uyibeka lo-order so uyakhona mbuke lo muntu angavuma nje sikhulume bume noma utathi ukhuluma naye bume amangale ukuthi hawu ungihlolelani kodwa ungakhuluma indaba lenje uyikhulumele la uyikhulume ngale ndlela uluziswe nje ngona lokho besinani kuyohlala phansi ikhethwe nalenza uyabona ngilapho vele mnguni khethe nalenza ukuthi okay singayikhuluma lenzaba le kodwa siyayikhulumela kuphi mbuke lo muntu ngoba lo lokwenta lokunye ukhanze namsimelane labanye bagilisa tika labanye usuke ajabhe le ekuqaleni bese uyasiye ngathi nesibhekulutho lwakhe kanti bekungasiyo nethi umqhamukele kabi wamqhamukela ngalethi ndlela letingakemukeleki wamangana nalo hawu umhlolo wami wani kodwa lona so uyathukuthela ngoba sewudibene nemagama lapha ngoba lo mnye uthi awubuta ukuthi utibukile ungakhethi ukukhuluma uyangibona yini lo mnye mhlambe esabe lokuyotiveta kanti ubuka lo muntu soyamkana njengomantu ephaliphalisha uzufuna benga kanti engcini lo muntu akasiyo le nto wena angithi lokusebenzisa ke lamandla ekucabanga lamandla ebuntu utawukhona kuyibuka lento yini lapho ngasayihlabi ngakumisi uyakhona kutenda lokho kutawusisita mnguni ekutheneni singathi khandi sithi gaqa noma ngabe ngubani noma kanjani bese bantu bayathukuthela ngemagama labatawudibana nawo sebagilatika bese ngoba bese kuvuka nabo lo bakusho kubantu ngesilumbi ukuthi if I can't have it no one should have it uma ngeke ngikuthole mina kude kumele lo mnye akufanele kube bethu lokuthola lo mnye agcineke sikaphamisa nesandla baze basilabanye nenkomo iyashaya ishayelo libisi lo kanti seliqala lelo mnguni asifuni size sifike la kufuneka sifike lapho simelane nawe mlaleli ekhaya seliqala lelo nangabe waliwe rejection kumukela wena sitawukhuluma ngayo le rejection mlaleli sikulohlelo impilo ngelikhaya ngikho ngiyakholwa ukuthi uyahambisana nathi nemfundisi kuloko lakubekako ukuthi sizama unikana lawo makhono ekuphila ekutheni singafiki kunasigaba lesingasimnanzi lapho khona kugcina sekukhona lo limele noma kukhona labalimele sibalimateni lokho babuhlungu kakhulu ngokuthi bese bakhona nodlulabo emhlabeni lo mnyeke abaleke tholakala ukuthi la kasithile khona uthi usitani usiyohlala
ejele noma ngohlala 6 feet underground asikufisi lo ngoba lokunye sikhuluma ngoma kusuke kunalabanye kunalemnye imiphefumulo lilethwe ngelabantu lababili nasebahambile ke laba batawusala nabani letinye tetinzanzana emnguni divela lapho vele hayi umlaleli ungasiso ikhanuka kuyiteka kulama minutes la 15 lasele sidayitika naye kumlaleli enomborweni yatiko 240610 uhlelo impilo yelikhaya nekwakwakwalo asibe nawe ngwane ehlelweni sawubona wena mnene ngibongane ngomkhontroliva kamakhanya la etulekseleni kunine na mfundisi Masibuko Nkosi yami asusuka ngendima awu Nkosi yami kunjalo Nkosi yami impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo ngendlulisa kuthokoza mnguni molase esitokweni salamhla ungathi benikhona lapha kulo show la ekhaya cash Nkosi yami Masibuko nemnguni kwale nje mbijana lapha Nkosi yami kunento leyentiwe itolo manje mina ngathi benikhona kulo mcimbi okhona lapha kunento lekufuna ukuthi sibantu labaduna nguni siyemukele lingena khona kulento lonke live lelikhala ngayo la Tanzania lokho ukuthi inkinga nguni laba besimame ngoba kusakhuluma iqiniso bayavuma bayabona la ukuthi hayi no asiyekele bayakhona bona kwemukela bathi cha umuntu angiqhubeke nempilo kodwa thine ngabe lokusephelile lo thando labuye asikhoni thina ukwemukela lokho sifike bazabakethu nangabe namake nasisi lo thandana naye asangasakhona imiyekele nawe hlukanani ngekuthula kunanaku ke mnguni into le yayibese seyiyentela phela nangabe senehlukene mnguni lo msikati akasulanze ngoba lona nesana behlukene lo mduna uyinhliti yakhe seyigadi ibodi akasuvuma phela mnguni lokuthi abese uyabashayelana esimpingweni ukuthi sebafonelana baphela badibane kuphi amsendise elizweni emhlaba lona lo mduna mnguni ngoba ngekwenta njalo lo esimame sothi bhake engotini akazi nangabe sephelile akamanashikela lokho akangabe sola amshayela Nkosi yami empilweni elikhane kwalo nalokuthi nje ngathini nalokulwa nalokubulalana ngoba ngiyebohlo lamhla lubhike kakhulu la ukuthi nini ungambulali ungadibulali ngoba kunanaku lokhanda ukuthi lento soyempile sewuyadisola sowufisa kumvusa lo mngasombulele mnguni ungasakhona ukuthi no namhlanje ngiqeda ngami lento akakhoni ukuthi ucaba ukuthi cabangela wena ekuqaleni usuke wacabanga nje ukuthi hayi lokhu angikwendi wangakhona ukuthi uthathise umuntu yathi sengidibana nana inkinga naye ngoba eluthandweni luthando ufuna kube khona ukuthi kube khona umuntu otawuthi kuye uyasengidibana nana into naye kumuntu wami awu umuntu akukhokhela lokungiko umuntu nakho lo bethembile mnguni makhaya ungabe ngebuka kwakhe makhanya ungakahambi ozohambile makhanya bengifuna kuva ukuthi yini le ndaba ukuthi singemukele nase kuthiwa hayi ngase le ndlela seyigcina la bona sasithembise lo sisiyafika eThekwini kephana ke asafishwe nakalavumisa kulokubekwa makhaya ngoba futhi ukhuluma indaba ukuthi nabe sebehlukene labantu kanti kunebantwana noma kunemntwana so ucela njani imali yemntwana nangaba ngeke kumthinzalo yakhe vele ukuthi kufuna umthize ngoba phela nguyise futhi nangaba avuma ukuthi vele ungiyise nase certificate ukhona kufuna umshayela vele ukuthi yapho lapho sekufuna ini kanti ngilapho ke lapho tawo somuntu webakhosi lo muntu wangala lo nalithuka lemasuku makhanya soyishamba kanye lesimela ushamba kanye luhlelo lethu lephelile nehlelo lanamuhla nehlelo leliviki lelidako wabuyisa nzawonye ngicela kungayiloboli
ngoba sitayithinza lengxenye lenye evikini lelidaba. Cha iyevakala kepha nje lesikusho ehlelweni ukuthi vele nase kufike lesigaba lesi lokho kusho kumakhanya ukuthi angikwemukela uza inzamba isafika phalafika kona kulukhuni inombolo lesithi 40610 kulo hlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo asibe nawe ngwane sawubona lishonele babe nkalala Yalahleka la ispeak kodwa la hayi sekukahle ngiyaxolisa kumbangela umsindo kancane kwekuqala Nkosi yami Mnguni umuntu asevusele kuwena kumwela asesiqale ngokulibonga bese sibonga Nkosi yami nana ubabe Mkhondo River kuyendlela Nkosi yami la kubeke ngayo uthi ke nakumuva lapha nabanogcizela kakhulu la ke uthi nakumuva uthi thina besilisa kulukhuni nokwemukela ucabanga ukuthi nangibuka lento ngathi kuba lukhulu nokwemukela kuyaye kube nale ngqondo leya ithi senginveste kakhulu so nangikhwesha asimane siluze sonke so alathi kuba bemazi Nkosi yami njengabo khansela njengoba ngicishile ngathi babeluleke ukuthi ngabe le ngqondo singazama lokusithwise kanjani ngivile bona asho mola ukuthi lokumuntu lokudecide lokuthatha isinqumo ukuthi yabo kenyana sengiyakhwesha kulo ukuze impilo yami itokhona ukuthi iqhubeke ngingalimali because nokubuda ukuthi Nkosi yami ngabe le khanda ukhanza lento lena iyenteka ngoba kubuyazi ukuthi ugcina so i-victim of i-abuse ukuthi ngabe ente kwafika nikule level lapho khona ungakhanza ukuthi umuntu mhlawumbe wakhanza ukuthi so uba lo ukuthi uyathikametheka engqondweni kanje lapha ibe nawo uyalandela lo mlando ukhanzele ukuthi lena kwaba i-abuse lo muntu angakhona lokuyemukela akhona lokwendlula ukuthi ngabe ngeke bese in future ukhanze sekuletha i-long term effect ukhanze ukusekwenzise awufuni ukusebenza igama leka sekwandise ukuphathamisela kwabantu abaningi engqondweni kwaqala ebudlelwaneni lapho khona ukuthi akwemukele alomba akhona nokwemukela akhona nokuthi aqhubekele embili then ngicela kuphetha Nkosi yami ngekubonga kuba bemazibuko njengoba asho nje ukuthi ukuhamba kanye-ke cishe lonke leli viki leli kunetimbo nje sesifunze moyo lase thine sisekubabe labasebancane ukuthi le ndlela Nkosi yami leli ichaze ngayo lapho kanjalo kanye naye umnguni lapho-ke kuyawakha emaswati lamaningi nje Nkosi yami naye afakaze lokuthi yathithine sesisitwa kulolu hlelo siyathithilona kube sinenye lezinto lokhanza kokuthi selapheka kito ngale kwaloko sigcwele ukubonga kakhulu Nkosi yami Mnguni nakuye umwelase nekuvumisa nje kumwelase Nkosi yami umuntu omdala ukuthi libhayibheli liyaye libeke emagama ukuthi labalungile bayosebenzaleni babo baqhubeke bathele isithelo ngijabule kakhulu Nkosi yami Mnguni kukhona umfowenu lomnyelo ongivuselela washo umreferile ngikule ndlela uNkulunkulu lanibusisa ngayo lokuthi niyakhula nifike lapha ekuzaleni nabafowenu uNkulunkulu shaka angaqhubeka nje anigcine siyabonga kakhulu siyabonga babe ngicela kuthanda babe munye kula mawanisha ke lasele kulohlelo lethu impilo yelikhaya nekwakho kwalo umlaleli usemoyeni sawubona baba Ngosi dlamini kunene ushela kuphi umlameli ngala maphola okay siyabonga kakhulu Ngosi ayilula nje lena wena Simelane itilo nendlebe nje abe bathathe kungiyibashiyela umasiko sawubona kuphila siphambili Ngosi dlamini kunene ngithi Mose nalomnye ubona nje uma uyibona Ngosi Ngosi sibongela kuba nawe Nkosi ehlelweni ngicela kuthola munye welese udaba soyakushambakanya konke kulohlelo lwethu impilo yelikhaya nekwakho kwalo usemoyeni kwane sawubona yithi abantu nabelungu bayazi mfowethu maye lohlelo lwenu Nkosi yami umuntu uthakala ukuchubeka lidumise emkhaya Nkosi yami maye lumnanzi kepha-ke lapho khona umuntu abuka khona ukuthi isala nalapha enzabeni imkhaya ukuthi kunekuthi sibukele ukuphila impilo sisuke sibuke kakhulu timbo sithatheke nekwemehlo sithatheke nemasensizwa lecaleni
ukuthi kubukeka kanjani kumbe kuvakala kanjani leto tinto leto kanti lokumcoka phela kubukela impilo kubuka lesingathi ngemanisi kunema-wants kumbe empilweni kumcoka kakhulu lokho sikhathi esiningi-ke vivi indlela lenempumelelo leyisempumelelweni ayinakeki ayithanzeki ayibukeki ayemukeleki kanti ngiyona yona ikusempumelelweni bese ngekhetha-ke inkosi yami nakuyimfundisi mazibuko nawe vivi mkhaya wami ngikuthi ngitshele ukuthi mfundisi ake amanye akufake kushuko ngalelinye ilanga lesikhuluma nganayo indzaba yabo kuthathana kokuthi impela wehlukanisa kanjani umehluko ekhathi kwemuntu lokufanele abantu abafanele kuthathana ngekuthi lo makoti abe sekhakhakhe nalo kufanele kuba kakhe ngoba isikhathi esiningi kumele bathi nomakoti ukuthi afike ukuthi utya nje lapha utokwenza kube engozweni yakho kuphela kuyende kube kakho noma ube sekhakhakho kepha lesikhathi esiningi ukazi ukuthi yaba labenze lamakhakha abo labanye phansi abaqualify for them sebagcina banetinkinga nema-inlaws ngokuthi konke lokho kwangathi ngale umfundisi akakubeke nje kube kuhloko kwekuthi umbona ngani lotokufanele alungele kuba sekhakhakhe nalo lungelako kuba kahle. Siyabonga ubaba Mbethe. Kuthiwa indvodza iyawushiya uyisenelile inamathele kumkayo. Ngiyacabanga ukuthi kuyafuna sekunwabulule lapho mfundisi ukuthi vele ngeke nina singalandzela leyo indlela leyo inciphe lemsindo ngoba phela uma ngabe nje bekawakabani makwakho wena makwakho abewakashipa le ekhaya kini yeah ukalashipa wena kunene naso uthatha wena umfati usekhakhakhe le akusiko kakhe wena kunene ufuna kube nelikakhe lapho khona noma ngawufuna kuhlala esitulweni kanti mhlambe kalashipa akakavumeleki uthi awuhlala esitulweni njengoba nje Mbethe nami ngiyacela ukuthi seke sibuke lo ngeke yini ngoba inkinga linje kude lelikhaya lakala Ngosi uhlala kalashipa yeah ngibone ngicabanga ukuthi lokusho wena kuyimpendulo sidayiteka nganye la ngoba phela vele sihlalele lokho ukuthi siteke tindzaba tekwakhiwa kwelikhaya kulamalanga wathi sisodwana nje sesike saba nebantu abaningi basithinta ngemithetho bazokudla yeah sabuye elayinini sabashiyela inkinga nabo ngoba bobabe bavuso lapha bagijima sebashayelwa ngilaba laba yabashaya ngilele sikufunako nakuphile liswati likhaya lakhiwa siyajabula naloku lekavetako Mbethe nangalanga bonke labashayile balaleli siyabonga kakhulu sitambe ngiloku siyincenga nje namhlanje besiyincenga ngiloko ukuthi lokuvako nalokucabangako nalokubukako uvete ngendlela lefanele ukuthi awusisida ke lo evikini letakuke sitawubuya sitoteka nayi yekwemukela kwaliwa ubamba njani lokwaliwa ukuthatha njani lokwaliwa ngevuma komdali simelane asiphe impilo sitaphinde sidibane ngalokulandzelako sifisele balaleli inhlelo letilandzelako emsakadweni liphimbo lesife mlaleli ngalawo sozivalile zivalo umfundisi babe Dr. Reverend JV Mazibuko uyaphemba bana Alliance basekashilo inkosi nayivumile asihlangane fuletako kulolo hlelo ibhlungu lenzaba umukela njani ivele munyu uyinatha njani ingozi noyimunyu lento lena kephana ke bathi ke noma ngabe kuyababa ufuna usukunathi ukumide kwehle hlangana nathi ke mlaleli evile indaba esikhathi sifana nako kulohlelo impilo yelikhaya nekwakwalo uze usale kahle.